Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khobor bamenta kasngi. Kamat phang shphang umar uranium haga jila kalong ka issue baki seng bhalang ki jeki bomday banti. Banwat eka jing shisha shphang ute uranium uba disposing rani uwei na kinong wat jingtip RTI ulawan pensyai pai ba minta lakhang kerdep ban klong ya ute umar po khendo ubadon hagitan domyasian plang dilon mau thaba berki wepat ki jaka ki badan ha Southwest Khasi Hills District. Uba disposing rani haga jingwat bnya RTI jong udan ban pinsngau shiki seng bhalang ki bajuya ki omde banya ki tang hasun dei ban wat batti bnya bha ban lap ye ka jing shisha tu mentangin ngap ye ka jing batai jong disposing rani. Nama kade kayap ka im jong pai ba hapo nekhalia nama kumbu i kini ki bunai adep layu i ba na kadang ki NGO la sedang banya ki alor gani ga uranium mining kini hadian bagi i kini ki jingi ki jong ni samla te babun ni naki political party ro ki sekren rumah kumne emtai babun kimtip i jingsia te naki NGO ro kimtip te na kadang jonga aktivis ngakwa ban ajing sya supaya ba lang bagi dokumen hato kalong na bagi sya ne kalong ga bakla te halo kita ngala faida ka RTI hang ti po Atomic Mineral Directorate of for Exploration and Research hapo Hyderabad kaba menta hapo Telangana State tinggal faida ka RTI hadin bangala faida ka RTI menta nglayo juba dengan syatu EP kani ka bangapan ka ai ka bangapan hang ti po Atomic Energy kabanang kong nga bangapan nga ong ba. Please provide me information along with the name and place of uranium deposit in state Meghalaya. Kabar kalang please provide me information about the total metric ton of uranium deposit in the state of Meghalaya. Number 3, please provide me information about the demonstration purpose survey conducted by the Deputy Director AMD DAE Northeastern Region including date of demonstration and survey. Number 4, please provide me information about the recruitment process in the state of Meghalaya for scheduled tribe. Number 7, please provide me information about total expense for the survey contesting to the uranium deposit in Meghalaya from starting up to date. Number 6, please provide me information about the next step of action for mining in area of uranium deposit. Number 7, please provide me zero copy of NOC issued by the Khasi Hills Autonomous Council of Meghalaya to survey or dig in the uranium deposit in the state. Number 8, please provide me information along with the detail of development for the people who reside in the area where the uranium deposit was found. About the next step of action, the next step of mining in area of uranium deposit. Yakani kala chiti la pa sagani ga, la pa sagani ga way department hedu mentang itu ipi ngapan yo ita chiti. Next step ngadayo ay chiti ngala banuan bang ne, bar kaba ngadayo ay kani ganosi kaba la enclose kaba ay na po district kata kadon kampala. Kemudian kan ini NUC nangkat district council tempat yo. Padio arum tate to ana enclose ni. Padio arum tate. Padio arum tate to ana enclose. Ispa san busan hadu san pendriu ka continue hadu ar haja khatra Julai ar haja khatra. Hadu Julai ar haja khatra kam don siu kata ka mining demonstration ni da mining survey apa Meghalaya. Kata di badan kam malase ki paiba ki sulanga balai bakawan kata mining banti si banti biang uranium te kani ka ora ki sai ka ba pai ba ki de banti pane la short pa explosion for uranium by AMD in Meghalaya commenced during the 1955-56 and continue up to July 218 kata kamu ke NOC dan sekonsil ka I of them arhajar khat ar ka kud hadu arhajar khat pra kani kadi pun kam ba pai ba ki de banti ba kamba ba nak department of atomic kamdon shu kanika survey ne ging lek kano bentar bede bat uranium te halo kata di report ke mayo ada pikwa ban keli ge suba keli banya sya ba ki aktivis ki bun ki aktivis kang ba ngai mi ki ngam yi ki ta ki aktivis ki batip kono banwa ya ka RTI don teng nomor ba aktivis bolong hi bom don lingi political party hadu mentang ai de tamanga ngalong neutral be ngamlon ling sonoro atreve dan tajing bahaya pai ba tinga don ro ka sap kumno benwat yang jingsya don kita kasap tiga ni kasap ka magadon ngamde ban set
ba ketika da pelong yang aba ni iba ke jing ki jong ji or shu ki kum tu tang ba bana kin tang aba ya ki ketika partiro kum tu ne tai ketika da pelong yang kum ai aktivis kenang baik baik ba ke nomor tatien kenang ba wara ke jing singan po senang po tau kenang ban wara kata benta ka ba let's say kidon ji ki kum dai jing temu jing sing balang abanga wara ke ni report tik sing balang nantai la sub jai ba ka mining ka kud hawa ajar khat pra dikata ka ba wara ka development ne wara ai jing sub jing sanya po state ding baka ati ai ka baka wa kata di ka sab jung ka ba ngawa beli ngawa ki dikata ada gi don gi bri gi bele chiti ba labana ba ki la le jang taki ki brio jong sarkar gi brio jong atomic energy gi la le jang chiti te kata ngam i ta gi nisha ka ba wara ai ta gi brio gi bale jang ti ngam i we khbar ka ba kabasion ni tagi brio gi balik chiti chu i tagi tu gadur baka lik ke tu ka gumne gumtai de ban i tagi brio sarkar chiti myo i re te hadian ba kalong tu i bagi seng balang ki ong ba nin ye khi biang gumne ye khi biang gumtai ha de ge jing sha ba kim tip kalong kam don proof te ban pin sha ba tagi ofisar ga chiti ni mano na pleng pi don kata gadur ke ba la pin sha ba ofisar don chiti ki ba le ya testing ni ki ba survey ni ya ta hadu benta pa i dei pelong yang hak tak no rim bangala ban kan tho ba nang ne shikmat ba kiseng malang kin le bin awe kan shwa ban le kan ta kila ban wan jerap ngi aktivis so nila ban yarap lang la ya kiwe nila ban yarap department nila ban yarap pe department ta la suk jai baro promotion menta ikifai je office menta labur henti ikifai te airap biak department baro khoi government of Meghalaya airap lo khoi te kiseng malang ro don kam yang ala ban yarap ndi pensyaki nomor ba kasuk kasan juga setiap kamsong haka sarkar kamsong lagi nih sarkar sukasan juga setiap kamsong haki NGO. Ya baru megi NGO maklum ke NGO orang kemudian ni kredit pak ni position orang dan kam ke pressure group. Jubab kalau kini keba ya dei bagi jaka ke badan uranium for Meghalaya ni lah jubab yang ada atomic mineral development for exploration and research. A constituent unit of Department of Atomic Energy has established 7 uranium deposit in domesiat wa kaji wa kot jomekat lang diloin tharnia losten tengkut in southwest Kasihil district nomor ar kede halor kene jingdon uranium hapo Meghalaya has estimate total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kadai kejing sedang namta uranium ban le porpur sorbe. Uranium la sedang nadu hakandai spa san perusahaan drupnriu. Kene kejing sedang ban sorbe uranium apa Meghalaya anu sunem khat kandai spa san perusahaan san penriu kene kejing sedang. Tehbedei ba kene ka recruitment pade ong ba recruitment apa Meghalaya namta KST lale karkomka National ST Distribution. Habedei bat kene ka nabasan pada FN project an executive country one as a whole kene ka jiwede ba kene testing on lale ke bro khoi kele sar ba ye bro di habedei ba kene ka information habed na banta ke ka kam ba pinle an ne shikmat habedei ba kene ka shthi la pha shagawi department ban pe kene habedei ba kene ka zero copy na banta kene NOC ba yo na por council ya kene ko si layo na do ar potrik penai bakatwe araja khata tadi ko si ka ba layo na po konsil te bede ba kene ka information na mata gini ki development ha kene ki area ka badon uranium ya kene wong kamdon ka po ka perbiu jongka kene ka department te kene ka API ka pau ba ban clarify shwa de ban proper documentary clarify na department ka bandon kita ki komiti na konsil ni na government ne ba kiwi la sa pollution ne nang kong de ban pan clarify shwa ne department ke atau ka don em kung kata ka bandon jing fu yang banti ya uranium kata banong kong ne la ka NOC ka continue piang em ka NOC ka ba na si konsil juga sil ka NOC usne mal khada arja khada hato hadin arja khada ka kunno arja khada hato ka ai piang em ka NOC maka tribal lan namla ban bypass ya ka 6 schedule
Makasih kerja dalam belum terpul nak kormet. Tak ada kalau ba. Ini banyak banyak. Ini pun form kita komiti warak kamlong ke besar. Form itu komiti kamu ada tim nak try ke. Taki napo atomic energy. Di mana tim sana tu kan kadang nem dan kata. Komiti kamu kapau ba perlu kai sampai ba komiti sulut kai sampai ba.